clear tu te in zawai in chibai le ve kule nutuma chuan Argentina tuipui kama jellyfish lian lutuk mai an hmu chua chungchang hi kan bi chiang do nanga kan hriat theuh angin jellyfish dei chu an lian lutuk lem ngai lova amaro chu lian tak tak ero po anom thova nima sela tuna kan soyang jellyfish lian tak ero hi chu motor wang tak ani thong tuna hian tuifin riat chuanin thil thar min hmu chua tir le ta a scientist te po an phur khop maya tuna thil hmu chua hianin scientist ton hriat tam tak lo nei to te po a thong khop mai jellyfish lian tak mai hi tuifin riat thuk taka hmu chua ania alandanin tuifin riat a hian thom nei mi alovin aleu kual lai chu mithiam te hian an hmu fu ani scientist chuan tuna jellyfish kan soi mek ang hi chu hmu tur wang tak ani thuan soya scientist a po mitlem te chawin heti ang jellyfish hi chu anung chungin an la hmu ani tuna an thil hmu chu athar hian tuifin riat ta nung chatam tak hmu chu le na tur konga po kong a hong don bok ani tuna jellyfish kan soi mek hi giant phantom jellyfish ania a scientific ming chu Stygiomedusa gigantea ani Covella jellyfish species a chuan alien berte zingami ani metar engmozat a hlain an thang theya tin ban sei tak ani boka metar som vera sei ani thei thu scientist chuan soibok tin tuna jellyfish an hmu chu tak khi alen zong hi aturu khop maya jellyfish I hmu to te kha han sun to chin tala tuna jellyfish kan soi tur nen hi chuan alen dan hin ang lo view mai the mithiam te soi dan chuan alen zong hi school bus ang vel hania a sei zong nen hian jellyfish tam tak te ang lo takin tentacles anti thil ban ang kha he jellyfish hian anei lova chu ain ban sei tak anei thunga hemi mang hian ai turte nung cha te chu man mai thin ni in an soya tin cho tan hian atlang puin sanghate lampang le plankton te a ei thin ni in an soibok jellyfish hi tuna amhu chuak tu chu marine scientist ania tin he hi video record ani boka an hmu chu dan tlang pui han tar lang taila tuifin riat thuk taka research an nei la yin mithiam te hian an hmu chuaka tuna an hmu chu na hmun hi South Atlantic Ocean na ani tin he team hi a support tu te chu Smith Ocean Institute te ani hian khol changkang tak le advanced tak mai chon manga remotely operated vehicle anti ROV chon mangani he khol mang hianin scientist te chuanin tuifin riat thuk tak te po olsam takin anjir chiam theya in he khol hian camera thatak mai resolution sang tak aking tela sensor thil hriat na thatak ani telbok chuwangin tuna thil an hmu chu tak po hi he khol changkang tak awanga mu chuak thei an nia he hianin kong tam takin thil tam tak mu chu na tur konga po apui chhozel don bok ani jellyfish hi Argentina continental shelf a mu ania helai hmun hi Buenos Aires le Tierra del Fuego in Cara omania scientist te soidan chuan helai hmun huam chung bik hi mana tang to in zirchian na an la nei mangai lova tuna jellyfish po hi helai tuifin riat huam chung thuk taka an hmu chuak ani in tuifin riat monga hian mi eng po a thleng phak to lo thina avot boka e hianin kongtam takin nungcha lian tak tak te chu aveng hima mishing te ti boi thei lovin anom fo ani ROV hian chiang tak main tuna jellyfish footage hi ala fu hlau maya he hian scientist te po tilom khop mai ti chuan scientist te hian hetia he khol hian ala fu nu hian engchi nge ni ti po anjir chiang hala tuna hian ani na po kantar lan tak ang khan an hre chuak ta ani giant phantom jellyfish kan ti te hi midnight zone an tia an cheng thina elai huam chung hi scientist tan po thilzir har sa tak mai hania chuwangin khol thabik tel lo chuan zir chian thei ani lova kumjakal ta khanin an hmu chu to thu report om thova amaro chu tamlo khop mai an hmu chu dan then khat te po an dar langa amaro chu video record te po ala that tok lo wangin chiang takin
mu thei ani lova jellyfish te hi zoimua nga cha chian nia tin thoman nei lem lo bok he kholina tia alak lai reng po hian jellyfish hian be tumna emo anei lem lova tuna khol changkang tak bula hian teng hian leu kualin he hian researcher te tan po osam takin azir chen tir thei pha ani tuna until mu chu hian marine researcher te po a thong khop maya saita kang khan mitlem te chawin tuna jellyfish lian tak hi chu nungchunga mu anin be se ni jellyfish ilong mu to tenen enge danglam na nei ingai dan comment section lama milokse tir ve do nia ole tuna ve thung chuan Meghalaya rama lungal thei khur puak chungchang hi kan bi chiang ve le do nanga voin hi February niruk kumsang hi somni paruk zirtop ni niya nimin lama thil thleng kha niin niuson antar langa he lungal thei khur puak hi arap thla khop maya mi som parit lain nunna anchana mi engmozat anla tang niin niuson antar lang bok he lungal thei khur hi East Janta Hills District Meghalaya Omania amhing chu Red Hole Coal Mine antia hi sarkar chuanin puning machen liam ta khan alo khap to nge nge a achan chu kongsang sangin he hianin environment lama ngong anei wang ni an tar lang bok tuna vandoina tok ta te hi asam mi te ania ani hi asama changa Meghalaya na thoka ommek ten ni bok tuna hian mi pakhat chan chuina om to boka nimasela liam na tak atur thunga Silong Hospital panpui ngala ni bok kumsang hi Sompali Khan National Green Tribunal NGT chuan Red Hole Mining hi ben to a achan chu environment ati chiat na satba ka mi ring risel na tan poi khoi thei wang ni nan soi bok ani tuna hian NDRF le SDRF te chuan thei top chuin chan chuan na hian kalpui mek bok Prime Minister Narendra Modi chuan ex gratia changin cheng noi ni theu vandoina tok ta te hi an pek tu thua soya tin hliam tur hi cheng singa an pe don bok ani Meghalaya State Point tuna hian compensation hi sanin a pe don boka cheng noi thum theu vandoina tok ta te hian pe don bok ani tuna hian Chief Minister Conrad Sakma chuan investigation an kalpui tur thua soya dan phalova che telaka hian sarkar chuanin natakin action alak tur thua soi bok ani FIR chu tuna hian register ani toa tuna hian police chuanin man la chomek bok kumsang hi somparit nulama lungal thei khura atiang ang thil rak thak a thlen le voi khat na ania chawangin tuna hian sarkar puin atiang ang thil a thleng le hi poi atihin thi chung te po tor pui view nein news an tar lang bok ani ole khati jong kha tu video kan ngai thak thei chu ania